le adaku do suvio goma yaina otobiaku ohiabe okozikpia ogba asarame tonto ojove doji bubula kume ado fia de eji alebe amado te fia do megala fia to gbobo menye fia onye ha Yehova nkorege be yoro fia Yehova do Andrel ovaro amare ike nye obo dosu Andrelia ike ba majebo no na mahafio kakana iba wonto na gere fo mai na ire kota anya ike na besa na mada jerum fiara won atantia defend bo anya yesenyi tamye yi anu sha no zonti fafama jiru do ba trozu tobi akuma galito no but tobi akume gali ajolu the third pakpele magboba amayo ko onye defendant ikanye Sylvanus Afetorgbor kosi besa amayo wa onya me oka obe odofia ikanye Sylvanus Afetorgbor kosi besa wa onya me obe odofia le 2023 vai ikale fiadonya o ma oboado a ikanye obe odo adufia adufia da liho concerning this very issue anyanu ike ajole faro ike vai ikanye no ogbo fiape dodo enye adutopa nyankwa anyanu ike anonyi le 1987 ma 1987 ka ye enwana anonyi ike ama obi odo fia ya ike okonya do ike omotendi o judgment vaba a omoten adufia ike 2023 oga choku kaka gabe oga do afia ikanye adua ikanye adufia na atoko wo atoko o have adufia ho lako ojo waga wadu adufia yeye ikama lanu ya mano ike no be ele quarter judicial committee na ango traditional council ango ga voter region amma wawe nya me uka anoyide wanaji ama yoka noyide wanaji ka magoba ogere nya ya ma akonya weji no wenye togbi samlafo enelia enye chairman committee a aromagoba councilor togbi pemini gawu the fifth wenye amoyoka elnof ma kenya member then ma kenya togbi hachu the third onye member ikenya committee ka noyide magoba case yaji ika mahalam the cover na concerning this very case over the motion on this was filed on 14 December 2023 by plaintiff praying the judicial committee for an order restricting the defendant from installing a chief as Dufia of Atoko, including their reliefs. The defendant have also filed their defense statement on the 2nd July 2024, citing their counter claims. On 8th of September 2025, the plaintiff filed their reply on further countless claim. So, and with all those things, overall rulings, but having listened to the argument of both counsels and carefully scrutiny of all the attached documents, the committee is of the view that the defendants are hereby stopped by the judgment of the Annual Traditional Council dated 21st August 1987, which means by 1987 Annual Traditional Council ruling which shows that Tobi Akumi Gali Ajolo the third, Charles Koku Ajolo versus Tobi Adaku Dosu. The judgment being referred to by plaintiff on the 21st August 1987 is authentic and was not procured by fraud from the Judicial Committee of Annual Traditional as claimed by the defendant. Meaning the defendant is saying that 1987 judgment yake Annual Traditional Council were concerning Dufianya la yema imoa eke oba Tobi Akume Galiwonye Dufia. This plaintiff oba bronfia be ikenya ameyoke magbayo ikebe versus Tobi Adaku Dosu Christopher Dosu Kojo versus
Sylvanus Afetorgbor, they acquired that through fraudulent. So this is why the statement is saying over here, they said it's authentic. So this is it is authentic. Was not procured by fraud from the Judicial Committee of Anglo Traditional Council, as claimed by the defendant. It has been discovered beyond doubt that both the defendant and co-defendant of the 21st August 1987 judgment of the Judicial Committee of Anglo Traditional Council were present during the full determination and judgment of the said case, which means that these two parties, Yoka and Yahamagba, 1987, and these two parties were present before the judgment. Those judgment was acquired through fraudulent. It means Anglo Traditional Council Zamunda no afi judgment. So substantive evidence has been indicated that the defendants have instituted an appeal process at the Volta Regional House of Chiefs and abandoned it in the year February 1988. Why did you abandon your case? Once you know you have a legit questions, you have a legit case before the traditional council, before the Volta Regional House of Chiefs. You know you have a good case. Why did you have to abandon it? Is it because you guys chose that it's okay, let's abandon it? If you have a good case. So in this case, okay, the substantive dufia of Atoko as per the 21st August 1987 judgment of the Judicial Committee of Anglo Traditional Council is Togbi Akume Geli Ajololo stool, which means 1987 21st August that judgment and it says, so since they are doing on that, the sittings yami over, the rulings yami over, since it has been judged, it has been ruled that time 1987 for so many years now. Egbama after me agabacho 2023, after me agabacho almost 30 something. Agabacho agabano boblomba ow if you agaduya kafiba judgment your wa mi magoma samo yeta boblomba it was fraud. So they have to go back to that case and then say, but no, they can't do anything about it. That is why, in order as to the cause. So this was delivered at Angloga this 18 February 2026. Wagabonoko America no nye chairman na wanayakla niwa onye Togbi Samalafo enelia chairman, Togbi Pemini Gawu fifth, Togbi Hachu third, onye member yoka enoide Kate Yaji ike ojagba akpogboba Kate Yaji. So ye jagba gere ajolulu pumagbo ike mi jagba pum no pe family head ike mi jagba asem de ka Everlove cho wawogbo kude ruling yang de lekoko so ike nye nyoka tangude nuka okopocho wananwa ojagba edojina. So let's go and then watch all these videos and then come back for more. Remember to subscribe to the channel and be part of this family. Remember, we have so many different kind of videos. From this one, Miga Okata release get to for you to understand the whole thing that is happening at Atoko. Remember, Everlove TV. Remember to subscribe and be part of this great family. Thank you. Jones Konyana traditional Anglo Traditional Council beno roshi upo fiaru roji ala ba miajilao hanya ye uchofia le pakpere ka alofa sheke blanyi vo andrema yo chofia na miajilao aka Anglo Traditional Council ada shi odofia ala ba yo odofia vo amagbawa ogbala ba yo wenye dufia umiwa gere nyagbo ke opagbanle owa wo miedu wan e jogbo vo eto enye plama ele ngogba owa dari enwumane oku
ale be eva kpɔtɔ nye ɖeka kpe ɖe tɔgbui ŋu ke tɔgbuia menɔ dua mu abe mianɔvi ɖeka va kpe ɖe ŋunye ko mienɔ nya dzi ke eva ɖɔ fia ɖa wogblɔ be yeyi ne miadzilawo he nya yi ke wotsɔ fia afiatsotso gbalẽ ma yomokpe kpɔ ta yomoxɔe de me ke miena wonya be woxɔe de me ye tɔnyeɖia ɖeka yi ke ne le nya me yi ke nye aƒetɔ Sylvanus Afetorgbor enu nya me hafi wohe nya ma gake yi hã be menye naneke tso eŋu ke yewo he nya wova yi ɖe apie le Regional House of Chiefs hiã be miava atrace agbalẽmo ake ɖe wo ŋu hafi wova xɔe de me be nyateƒe ta wotsɔ fia na mi be miawo nye dufia ye yewo ɖe apie li ke apie ma ɖeɖa nye ƒe 29 nye ya hafi wova fia ɖom fia ke egba mieva yi ɖe ʋɔnua ale be ʋɔnua va tso nya me eye ʋɔnua na miese egɔme be afiatsotso ya ne wotso va yi le ƒe akpe ɖeka alɔƒe asieke blaenyi-vɔ-adre ma ele eteƒe ye woɖe afɔ hã ta yewo xɔe de me be akumegeli adzɔlozia enye dufia ne atɔkɔ nenema ke miekpe be miawo ɖeɖe ye wotsɔ fia gbãtɔ miadzilawo bui be yewo ɖeɖe le nyateƒe ma aƒetɔ Sylvanus Afetorgbor tɔnyeɖia kpɔmakpa wònye yi kple tɔgbinye dada kple tɔgbinye wonye dadavi fofovi eye eya ŋutɔ gɔ hã tɔgbinye gbɔ wònɔ eŋlɔ dzɔlolo ʋuu ale be sukudeyi katã dzɔlolo ŋlɔ eye ɖeviwo li fia wo ƒo monya be eŋlɔ dzɔlolo kpɔ ne bia ame tsitsiwo le atɔkɔ wogblɔ ge no be adzɔloloe menye aɖaku dosu wònye o gake gba eva tsi atsitre ɖe ƒoma ŋu ye mexɔe de me be aɖo mi katã miexɔe de me be afiatsotso ya va egba anye zi mamlɛtɔ yi ke magadzɔ le miawo hã miamegbe azɔ elabe tɔgbinye kpɔdɔ le nyame yi ke tso ɖe nya ŋu ye wotsɔ fia yemayiwo me yi ke nye eƒe akpe ɖeka alɔƒe asieke blaatɔ̃wo me gake dzɔgbevɔetɔe tsaƒu ƒe ame ɖeɖe ta woƒe agbalẽwo katã wobu ye gbalẽ yiwo nɔ woƒe xɔme hã miaƒo ɖeka eto glita va fi gbalẽwo kɔ ne aƒetɔ ɖewo yɔna be Amli Adam alebe gbalẽmo ƒe bubua ye va wɔe be miadzilawo nagagbugbɔ nya afɔ ɖe te ye afiatsotso nava gake yewo tsɔ fia miadzilawo be yewo ɖeɖe anye be ne wodze gbagba be zikpia ne dogo le atɔkɔdua me elabe aɖaku dosua aɖakua ɖo dze dɔ va efɔ gbɔ yi ke nye mia tɔgbi ŋdɔkutsu gbɔ hafi yewo le ame sea ye nye atɔkɔ tsitsi wòtsi ye ŋdɔkutsu tso via ne wòɖe ya ame yiwo dzi viwo le ye woe be mi katã miede ŋu mia nɔviwo me ye afi woƒe aƒe gã me le egbagba ŋdɔkutsu ye ka afi ma no yi ke wotu xɔ ɖo wole kɔ mi katã mieli bliba hafi gake ŋgɔme masemase ye koe ɖe fu na wo ne wònye be wotsɔ fia ye woxɔe de ma ke mianyi nɔ ge le ŋutifafa me gake ne moxɔe de ma afɔ ye miawo hã miaɖe be zikpia na yi ne zikpitɔwo la sa ɖa ma miewɔ ge kɔnyakpia le asi ma agblɔ na mienye yi le fia nyawo goma aɖaku dosu gbãtɔ ye va atɔkɔ alebe aɖaku dosu gbãtɔ ya kple mia tɔgbi ŋdɔkutsuawo nye dagadaɖiviwo alebe yayi ne ŋdɔkutsu kua womeɖo fia o ke emegbea wova ɖo adzɔlolo ezidzi gake hafi woɖo adzɔlolo ezidzia ƒoma nɔ anyi be yewoako zikpui yewoako adzɔlolo ŋkɔ akpe ɖe akumegelia ŋu ta nenema wɔe ma enye eta wòva nye gbãtɔ instead of wònye velia yonye be woako ŋkɔ ƒoƒu ta yava zu gbãtɔ yi ke nye akumegeli adzɔlolo gbãtɔ ye mama nɔ anyi woɖo akumegeli adzɔlolo evelia ye eya hã tro megbe le ƒe akpe ɖeka alɔƒe asieke blaadre-vɔ-adre me ye ƒe akpe ɖeka alɔƒe asieke blaadre-vɔ-enyi ma ye woɖo akumegeli adzɔlolo etɔ̃lia alebe ye le zidzi egba
le adaku do suviwo goma yayina utogbiaku ohia be oko zikpiawo gba asarameto nto ojo ve do zibubu la fime edo fia de edzi alebe amadewo te fia do me ga la fia to gbo be menye fia wo nye ha yewo va ŋkɔ ɖe ge be yewoɖo fia yewo va ɖo adre wova ɖo ame aɖe yi ke nye wobe dosu adrelia yi ke be medze be wònu nenema hafi o gake nenema wo ŋutɔ wowoe ma alebe ye ma yi ma ye mía dzilawo kplɔ wo yi ɖe ʋɔnue be mokpɔ mɔ woɖo fia ɖe du ya me ye monye du fia hã alebe enya wo me eve mía dzilawo bia le ʋɔnua ye ma yi me ike wo gblɔ be edufia title la yewo toe yewo biabia va ŋlɔ traditional council na koe ne yewo enya velia nye be ezia sara me zikpie ne ezia na yi ne zitɔ alebe ema me gblɔ do ŋgɔe be le ƒe akpe ɖeka lɔ ƒe asieke bla anyi vɔ adre ma wotsɔ fia alebe relief sɔ me ve ya ke ne mía dzilawo bia aŋlɔ traditional council ƒoe deme gake mía dzilawo be yewo ɖeɖe ta ko zikpi kpɔ wo le dua me ye efia nya adrelia le nyateƒe aɖe bu adoni pie ma ɖeke menya afi ke wòyi va se ɖe gba o ye mowo yewo ku hã le du ya me míagblɔ fia hafi woɖo enyilia le ƒe akpe eve blaeve-vɔ-etɔ̃ ya me yewo ɖo ga ya me míetso nya ɖe ŋu be awo traditional council ne rɔsi wo dzi gake ale míebu be ŋuwo na yi ame yi nenema o gake gba wogatɔ si edzi be afia tsotso ya ne wotso va yia ele teƒe xɔ nenemae enyawo li nye ma aƒe le egba wo va tso nya me bɔ ɖi leke nye tɔgbi adzololo akume geli ƒoma alo fiasa leke mi kɔ xɔ nyametsotso ya le egba ƒe ŋkeke me seselãmeka alo seselãme wo megalo gblɔ eva zu ni nɔvia. How do you feel about this judgment le egba ƒe ŋkeke me as a family head men and man? Le nyateƒe ma nyatɔgbia ŋutɔ mele edua mu ye nyame ŋuƒoma enye le eteƒe nenema ke nye ganye tɔgbi akume geli ƒoma ƒe tatɔ egba me ye enya ya va míexɔe kple dzidzɔ míenɔ mɔkpɔkpɔ mɔxoxo ba la ƒo vava ge nye ya elabe mía dzilawo munyamekpi gbɔna ɖu ŋuwo ta o ʋli da ɖi xoxo hafi dzo gake mewɔ ne mía nɔviawo be agbalẽawo kpɔtɔ le mía si o ye woe be wo ʋiʋli kpli mi nya zɔli gbogbo yiwo míezɔ le ƒe eve etɔ̃ yiwo domi ne nyateƒedoto anɔ anyia nyemeka ɖe dzi be ʋiʋli yiwo anɔ anyi o xɔ nenemae enya le nye ma yɔma adre ye wòdzi wɔwo nye gbele ŋdɔkutsu gawugã ama kple nɔviawo miatɔgbiwo wowɔ kalẽ va yi ne le ŋku ɖe akumegeli ƒe dzidzimeviwo ŋua menye akumegelia ɖeka koe nyame yi ke da aʋa o akumegeli ede nono beʋa emegbea eƒe tɔgbiyovi bu abasa ihe ayi aʋa nenema ke eƒe tɔgbiavi mama yakagbe ihe ayi aʋa ta wo katã woƒe ziwo le atɔkɔ gba nenema ke ƒome ya ɖeka va do ɖe alakple ʋeta klikɔ agbozume kple teƒe bubuawo yi ke nyemate ŋu ayo wo katã o gake medzi be magblɔ na ƒomeviwo katã be ye nye tsatsitre míame eve ko mía ɖokuiwo ɖo ŋgɔe be míawɔ ʋa ɖe ƒomea ŋu gake dzɔgbevɔetɔe wode ŋume ne ame ɖeka ye wòtro megbe yi ke meva tsi akogo togbɔ be ƒometɔ bubuwo li hã menya be wo tɔsinu wɔm medzi be maxlẽ ŋuwo be togbɔ be mi katã míeli bliba le dua me hã wonye tsinono wonye ŋuɖuɖu le afi yi ke woɖu ŋu le ye afi yi ke nanɔ tsi alo nanɔ ɣa la naɖo ŋu ɖokuiwo kple susu be womagatso ŋku vɔ ɖeke akpɔ o ye nye ŋuvevietɔ medzi be ma agblɔ no gakpe ɖe xema ŋua medzi be ma agblɔ no be enyametsotso gbalẽ ya míegbagbadze ge wɔɖo ƒomevi ɖe sia ɖe si kple susu be tsɔ nyitsɔ ne míawo hã míegava li o ma ɖeke menye tsɔ mo ne nya ɖe agava dzɔ wɔle me ɖe asi sesĩe
ko nana ma la bonye pie nyema dara ni ba mia aya ba kunu tapa ala ba jigada mie fonu nu ka mi manya mie fonu chonchi kakana iba won to na gada fo mai na ida kota anya ikana besa na ma da jerum fiara won atanti a defend ba ho anya yesenyi tamie yi anu nu sha no zon ti fafa ma jiru do ba trozu to bi akuma galito lawyer fonu ado afia o fonu na mi nya ba anya ya atapa jiye yo klo nya ta paro manya amaglo me yo lo agbala klo to yo kata yo klo do yo eva we ba yo achofia na nyeba fia yo chofia agba na nyeba ma jama da nwa yo nya ta pa wala ba yo sweat ado yo katamba yo hanti fafa da amagbeto fo mama yo mo kpo mo nkumu no mata egbo va do fia ba wa chofia na togbi akuma gali ajalolo atonlia ba azu aduto ado aduchi tamia pa sesala ma mi duma vi peace of mind ko jemiela banti fafa kle da kawo na no duma vi odoma tanu ita pa mi kpo gba anya kpo ayo nya sa akpa